marita kilori pengollah ta'ala nasibawe cara de gagal yakini de gagal sumpah sangadinna pengollah subhanahu wa ta'ala. Dan yakinnya di mana ngapain orangnya pasti makanja tau don nari lalang atita maka de gagal sumpah sangadinna pengollah ta'ala berarti berarti ini angkamanan itu termasuk orang yang bermarifat. Jadi tidak usah kita terlalu tinggi ya sange marifat. Adero pak guru mak guru kebatinan salah-salah. Tapi narek ketek ko narek ko tahu. Dia natame pak disangenge marifat lelori lalangatinna. Tentu tisang. Ia korupsi tau salat tu. Modi jaji mega haji. Profesor kapang ya. Makasing kalalo kapang ustaz okro korupsi. Narek oleh tanai misa gamak kada pengollah ta'ala maha melihat, misa gamak kada calan na pengollah agam kada raka pacalan na pengollah ta'ala pasti na jawab misa nasabak purawa guru tapi magi na korupsi muka magi na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kita magangka luar kuasa na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabak pamasena nasibawai akka masena lori di manang alhamdulillah angke petunjuk na angke pertolongan na pong Allah subhanahu wa ta'ala ridi sehingga alhamdulillah angke ki hadir tuan ramak baraka untuk laksanakan kewajiban ta sebagai umat Islam yang hari itu salat maghrib secara berjamaah kemudian nawaring itu ki kesempatan untuk tudang dalam rangka talibul ilmi tambai pak disengeta mudah-mudahan ya pak disengeta mencaji ilman nafi'an mencaji pak disengang ia bermanfaat teloridi ya sengip ilmu yang bermanfaat ia nartu sidi pak disengang ia mutameri lalang atitah dek na bawang okwak kalengnya. Nah sebangka pak disengang nareko yak gurui okum bawa akalang ni monroh. Tapi ya kita harapkan yang pertama ilman nafian ia naro ia naritu pak disengengnya dia na bawang oko akalata tetapi ia pak disengengnya no imutamari lalang atita. Magi na perlu mutamari lalang atita. Nasabak si tonget-tongen na iya rupa disenengnya iya mutamai rilalang atia iya narayule makamalakang ni nasabak nareko iya pak si dia pak disengang
Dia namutamar ilalangatia biasa tu mawatawatang untuk diamalkan, mawatawatang untuk dipigau. Contoh sederhana, bansanya mas sempajak beri jamaah. Yakin dan percaya mega kebanyakan di umat selang napahang nisem makada iero sempajak beri jamaah mega keutamanna, mega apalanna. Tetapi waktu jadi sebagian umat Islam ia rupa bisa ngena tentang sempaja berjamaah hukum yang kelena dena utama di lalangatina sehingga namoni semak kada ia sempaja berjamaah mega apalanna mega kautamana biasa de nulai injuk kalau masih gie untuk mak berjamaah padahal napahang padahal niseng maka damak berjamaah ki 20 itu kau derajat lebih baik daripada sholat sendiri. Tetapi ya pahana ya pa disengena de nulai pajokai ajena untuk lo masih ge magi nasaba ya pa disengena okomi akalan namonro de namutama rilalang atinne. Nareko sidiep pak disengang mutama rilalang atinna si dia to matepa insya Allah menyamang macening atinna pigo yero pak disengange menyamang nyawana makala malakan yero pak disengange sehingga mudah-mudahan engkata rion rama baraka meringkalinga ada asi peringerangang talibul ilmi mudah-mudahan ia pak disengange mancaji ilman nafi'an mancaji pak disengang ia bermanfaat eloridi betuan namutamari lalang atinna ratita sehingga engkaki mulai makamalakengi ia pak disengangnya. Kemudian yang kedua detona yang lupai makiri salawat nan ya mapa salama lo alim nabinna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat tak si biar papa salamat tak mencaji wisaba, mencaji wasilah riasurumon rimatu, lolongengi syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman lebihku, bapak-bapak, ibu-ibu, sini selesai nama sepong Allah subhanahu wa ta'ala. Engka sidi pakutana, biasa yang telinga. Si di pakutana kapan mereka yang telinga. Si tongan-tongannya pakutana mekesing untuk menjadi perhatian kita. Tetapi sayang beribu sayang, ia pakutana biasa tahu salah paham. Biasa tahu nasalah gunakan. Jadi pakutana mekesing. Tetapi nasalah pahami tahu si bawa napa ke guna salah ye pakutane. Kaya dari itu yang datang ke si di pakutana maka da misemoga iyoro musompai masempajako aswani bekalima sesosiwani misemoga niga iyoro musompah. Maka singie pakutannya untuk kita menjadi bahan renungan. Angkamo giro misengi ni gale sompah. Tetapi ia pakutannya biasa to na salah pahami tahu Teko salah pahanna naseng ye pakutannya pakutanang pak disengamatandre. Biasa nasa pak disengah ma'rifat maka dia aja na wakor makutanan matandre lada pakutanamu aja na mo pikiri lada nareku mo pikiriku na betul ka betul sarapa ya. Nasengi pak disengah matandre padahal iya si tongat-tongan na memang pak disengah ma'rifat asanna tetapi makadai pandritata awaluddin ma'rifatullah betuanganna amula-mulanna agama iya naritu misanyi pong Allah Ta'ala awaluddin ma'rifatullah
awal-awal agama adalah mengenal Allah. Jadi ia situ menepakutan tentang ni gale sompa tania pakutan nama tandre. Tania pak bisa ngepil sapat. Tania pak bisa menarik oleh pikiri kini betul kisah apa. Tetapi pertanyaan mendasar di lalana agama tak. Dia masalah pahami tahu angkat tahu pakai guna salah ia pakutan Kega kalau ia tahu makutwe mas sempajang. Ya. Jadi yang ketau biasa makutu dia namanya mas sempajang letanai. Magi ni mas sempajang. Aga jawabna iya payak melo mas sempajang narik kuiseng ini gale sompah. Bangga matu sediwat tu si runtu kisi letanai si. Jadi misan ini gam sompah. Jawabannya misan ni. Lanjut pertanyaan, magi pada dia pemasam pajang. Aga si pape balitna. Aga na gunana masam pajang narik misan ni. Niga mas sompah, niga le sompah. Berarti aga si tongat-tongan na iya tau makutunay man masam pajang. Si runtu ipaham salah, maka da iya nalu sapa si cowok na iya. Jadi iya kutun nama sempajang si runtu pahang iya maka de namo de tu mas sempajang. Yang penting isan ini kali sompah jadi nih. Jadi sekali lagi mega pakai guna salah iya pahangnya. Padahal de nama koro maksudna. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, ibu-ibu, tomat-tomat lebihku, sini selesai-selesaiku, ya nama saya Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya roh ya senge marisengang lori Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ya rega ma'rifatullah sekali lagi tania pak disanga matandre. Tania pak disanga ya senge dia narapi nareko. Dia nak cocok lebih bicara. Yare kena kadato, ia mau dia lebih bicara. Pak Disa ngelalak bocok. Tania. Ini adalah pertanyaan berkaitan dengan akidah Islam. Pertanyaan yang berkaitan tentang pekoro tepat tak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pakutanai sebenarnya tujuannya nelorangnya supaya makasingnya pede patambai tepat tak lori Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pak disenangnya, ia pakutanai tujuan harus hitung-hitungan supaya ia narik komasem pajangi bukan sebatas gerakan dan bacaan saja. Jadi ia tujuan narik pakutanai iseng ini gamel sumpah tujuan bere narik komasem pajangi tania bawa baca-baca si bawa kedo-kedo. Ya. Jadi yang kakak istilah talu temas serang. Ya. Ya, kayak gana rasa talu temas serang. Mega pengertian narik kole bawa lo sempajangnya. Narik kole bawa lo pakasian lo ripong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sengit talu temas serang itu sempajangnya. Yang naru dia nawadi terpisah. Iya naritu kedoe baca-baca si bawa peringerangnya. Nah betul anda pekor cara anda meoki meringerang. Nah dia niseng garo isompah. Oleh karena itu perlu sekali lagi ya senge ma'rifatullah. Tapi ya mesti paham bapak-bapak saudara-saudaraku sekalian. Ya senge misem pengallahu Subhanahu wa Ta'ala. Dia nawad dilepap pada carata misengi pada taruba tahu. Ya. Nar kompamang kaisang ya isi ditahu. Angka sahabat tak. Ya sang umpama ya senge budi. Pak disengeta, parisengeta oko budi tentu dia nawad bile papada pak disengeta lo pengallahu Subhanahu wa Ta'ala. Magi nasabah salah siddi sifatna pengallahu Subhanahu wa Ta'ala. Ya naritu Allahu mukhalafatuhu lil hawadisi. Ya Rabbung Allah Ta'ala dekna pada ya rega silanya si bawan pancajie.
Rilalan aku orangnya napawi maka da laisa kamislihi syai'un. Dek gagah mapada-pada pong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kemakoni ro pekor carata mengerang, pekor carata miseng ni pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nilorang iseng. Padahal dekna kau dilepapada parisengat kalau ripong Allah subhanahu wa ta'ala lo rupa tawe lo pada na pancajie. Bapak-bapak sini selesai-selaku teman-teman labiku ibu-ibu yang nama sepong Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, ia tu pong Allah ta'ala ya dena papada tawe berarti dena wadingi ya nulle dapi akalata makadamagar pong Allah subhanahu wa ta'ala. Angka kisah da mereka yakin nga mereka pangkalinga ya kisah. Maka dero Nabi Musa pong Allah, Nabi Musa alaihissalam sediwaktu kan yaro Nabi ta pangulutan Nabi Musa alaihissalam diberikan keistimewaan yaleng ni gelar kalamullah. Tahu wadinge mak bicara langsung siba pong Allah subhanahu wa ta'ala kalamullah. Si di waktu maka dia Nabi Musa puang meloka mitaki pekko jero wujud tak makora lebih kurang bahasana. Tapi maka dia pong Allah subhanahu wa ta'ala dia mulai mitaka magi na sabayar pong Allah subhanahu wa ta'ala tidak terjangkau. Dia na yulle rapi sehingga tidak mungkin kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala kulinoy. Tetapi nasabak bersikerasi Nabi Musa sehingga maka dia pong Allah ta'ala ikak kita kalau bulu'e. Watunna matajalli tajanna pong Allah subhanahu wa ta'ala ke bulu'e. Langsung mak betul bulu'e. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pingsan. Ini menjadi sebuah pelajaran maka dah namo pekko pak disangata papahat talori pong Allah subhanahu wa ta'ala deto na yulle rapi sehingga iro kemudian pandritata nawerengi siddi aturan siddi pedoman bagaimana cara kita bermakrifatullah. Iro pandritata nawerengi pedoman siddi lalang narik komelo ki bermakrifatullah misangi pong Allah subhanahu wa ta'ala dan mesti kita ya masa bangka toto makada dia yang sumpah pong Allah ta'ala ke depa witai yang kata biasa ang telinga terutama rotari mengaku belajar ma'rifat dan seni ke guruna dan rumah guru pekoro carata mari ngerang pekoro carata misangi pong Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua carata misangi pong Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ianatu ma'rifat bil ilmi. Ma'rifatullah bil ilmi. Misangi pong Allah subhanahu wa ta'ala nisibawai pak disengang. Yang kedua ma'rifatullah bizauq. Misangi pong Allah subhanahu wa ta'ala bizauq. Nasibawai rasa hati. Kegenara bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian nama sepong Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah bil ilmi batuanna isengi pong Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan pak disengang boleh kegah pak disengang boleh akorannya si bawah hadisa dia na boleh lainnya nasaba iyaro akorannya pong Allah subhanahu wa ta'ala penoi iyaro hadisa boleh nabita surona Allah ta'ala berarti si tongat-tongan na ia mampu jelaskan tentang pong Allah subhanahu wa ta'ala ia narito akorannya nih si bawah hadisa na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'rifat bil ilmi misangi pong Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pak disangang cara yang pertama ia naritu ma'rifat
bitauhidi rububiyah. Aga ya semarifat bitauhidi rububiyah. Ia naritu misani pengallahu subhanahu wa ta'ala nasibawai siddi ketauhidan. Makada sininna iya sewa-sewai akulinoy na pancajimanang oleh pengallahu subhanahu wa ta'ala. De gaga akulinoy tania ciptaanna. Tania pengallahu ta'ala buai. Jadi narekonya pahan isan ni makada iya linoy lolo lisana pengallahu ta'ala pancaji si tongan-tongan na marifat ni jatuh. Jadi rawasat ya marifatnya tania padisa ngamatandre. Narekolepahan ni kemudian leyakini ni makada iya linoy lolo lisana langie tanai api ya manang bintang-bintangnya ulangnya idi rupa tawe olo uai sininna ya mana sewa-sewa pengallahu ta'ala pancajiwi ya dek gagah sengadinna pengallahu ta'ala pancajiwi nareka makasinnya ro pahatta makasinnya ro keyakinannya di lalang atita si tongat-tonganna kita itu sudah bermakrifat kepada Allah dengan cara ma'rifat bitauhidi rububiyah. Kita bermakrifat kepada Allah dengan cara bertauhid atau mengesahkan Allah melalui rububiyahnya. Jadi dia aneh-aneh si tonganero pada setengah makrifat. Itu yang pertama. Dan saya yakin di mana oke. Ya, pasti saya yakini. Dia jaga kode na yakin makada angkat pong pancaji sengadina pengallahu ta'ala. Yakin mana nih oke? Yakin saya yakinnya. Berarti di oke mana kita sebenarnya sudah termasuk tauhid kita itu sudah tauhid rububiyah. Berarti yang kemana nih bermarifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, carana bermarifat lori pengallahu ta'ala melalui ilmu ya naritu melalui pak disangang ma'rifatullah bitauhid uluhiyah. Ya naritu marisangangi lori pengallahu ta'ala dengan cara makada dek gaga wadile sompah dek gaga okolinoe wadile sompah sengadina pengallahu subhanahu wa ta'ala. Allah wahdahu la syarikalah. Ya Allah ta'ala siddi la syarikalahu. De gaga sekutu baginya. De gaga apa dua ngena. Jajana rekam kemuki. Makanja to dona rilalang atita. Maka dade gaga pualo sompah. Sengadina pengallahu ta'ala. Berarti si tongat-tonganna itu sudah termasuk dalam kategori ma'rifatullah bitauhid uluhiyah. Kita mengesahkan Allah, kita mengenal Allah dengan cara mengesahkan dengan tauhid uluhiyah. Mari taki lori pengallahu ta'ala nasibawe cara de gagal yakini de gagal sumpah sengadina pengallahu subhanahu wa ta'ala. Dan yakinnya di mana ngapain orangnya pasti makanja tau donari lalang atita maka de gagal sumpah sengadina pengallahu ta'ala. Berarti berarti ini engkamanan itu termasuk orang yang bermakrifat. Ya. Jadi tidak usah kita terlalu tinggi ya sange marifat. Ya. Padero pak guru mak guru kebatinan salah-salah. Ya. Gue ke itu kapak keluarga ta, engka sahabat ta mak guru makro sebenarnya ada nama makro. Napuji mi kapang, mapatap-tapwe, napuji mi papusi-pusing.
na weringi patapu-tapu disengaga patapu-tapuan na. Sehingga beranggapan yang maka dapat rela dia rupa disengenge. Padahal dia nama makor maksudnya ya senge ma'rifat. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, ya senge ma'rifatullah. Yang ketiga adalah ma'rifatullah bitauhidi asma was sifat. Betuanganna marifat ki lori Allah Ta'ala yisanyi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara tauhid asma wa sifat. Betuanna leyakini maka daira Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai angka asengna aseng ia makasingnya yang itu asmaul husna. Kemudian Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang juga mulia. Nah, ya kita nak dan percaya maka dah ini lepahan bisa maka dah Allah Ta'ala kasana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus dan seterusnya. Angka 10 asera asanna Allah Ta'ala disebutkan di dalam hadis biasa narekomin lodongnya lori Allah Ta'ala. Maka dia Allah Ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Rabb Allah Ta'ala mempunyai asmaul husna. Angka asan-asanna ia makasingnya fad'uhu biha. Ari lodong ko nasibai asmaul husna. Nasibai asan-asanna. Biasanya itu mangkeril ya Rahman, ya Rahim. Ya puang, ya makasih-sia loatanna. Ya Tawwaf, Ya Ghaffar, Ya Rega, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Biasa le pancaji sikiri, biasa tu le pancaji pak donga. Jadi narekon kemuki mak donga lori Allah Ta'ala. Nasibah le tepu asmaul husnanya, si tonget-tongenna, ma'rifat mintu. Demi tak sadari aleta. Jadi kita sebenarnya itu sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ya Rabb Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang mulia. Kegerang ke-20 sifatnya Allah Ta'ala. Biasa ya gurui. Biasa ya gurui. Ya sana sampai Allah Ta'ala. Engkau wujud, qidam, baqa, mukhalafatulil hawadisi. Angka 20 sifatnya Allah Ta'ala. Narek kolepahan dia sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Disatongan ya sana. Angkan itu mencaji tahu ma'rifat Allah Ta'ala. Jadi ya cara kita bermakrifat. Ya naritu kita ma'rifatullah. Disengi Allah Ta'ala dengan cara pak bisa ngambil ilmi. Dengan 3 jalan. Yang pertama bitauhidi rububiyah. Yang kedua bitauhidi uluhiyah. Dan yang ketiga bitauhid asma was sifat. Narekon kumoy maka sifat disengeta. Maka sifat disengeta maka da Allah Ta'ala pancajika. Maka sifat disengeta. Maka si todo nari lalang atita. Maka da de gagal sumpah sangadina Allah Ta'ala. Kemudian narekom adongi. Biasa letapu ya sana Allah Ta'ala ya Rahman ya Rahim. Si tonget-tongenna. Angkan itu termasuk orang-orang yang bermakrifat. Tetapi baru sebatas ma'rifat bil ilmi. Ma'rifat lori Allah Subhanahu Wa Ta'ala nasibawai pak disengang. Ia tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua yang paling tinggi dan seharusnya seperti ini yang harus ada. Ia naritu ma'rifat bizauq. Ia naritu ma'rifat lori Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebawai rasa hati. Kegayasan ia dan sebawang ni Allah Ta'ala pakkalana tetapi pak bisa ngena mutamari lalang atinna. Contohnya nisab Allah Ta'ala as-sami'ul basir. Ya Allah Ta'ala maha mendengar nang kelinga manang agagai. Al-basir maha melihat nita manang. Nah ini senar Allah Ta'ala as-sami'ul basir sehingga mitau ipigau dosa. Jenariasa ma'rifat bizauq.
kisah yang paling sederhana dulu to biasa tangkalinga, tapi dia na marigagai leulangi kisah. Ini contoh ya sange ma'rifat bizauq. Angka si waliullah ya sange si Abdul Qadir Al-Jailani. Ya si Abdul Qadir Al-Jailani mega muridna. Mak datu muridna si Abdul Qadir Al-Jailani. Tetapi dari seganna muridna si Abdul Qadir Al-Jailani, Siti mi bawa muridna napoji. Siti mi bawa muridna kaminan napoji. Nasabah iya ro Siti mi bawa muridna napoji, iya ro murid-murid lagi masih riati. Sehingga menghadapi lo si Abdul Qadir Al-Jailani. Mengulu ni makada. Puang guru. Guru tak. Mega je tu murid me. Mega tu anak guru me. Mak datu. Tetapi magi na Siti mi bawa mu poji. Mu angga aga kini muridmu. Aga jawabanna si Abdul Qadir Al-Jailani makadami. Narekome komisang ni magi harus si dia lo poji. Angka mana ko baca si puluh koe. Jadi bajanna si puluh manan ni ro murid-murid na. Napayaro murid-murid na narengi si di manu, si di murid, si di anak guru, si di manu, si di topiso. Kemudian naparentangi makada, anak guruku, murid-muridku, loko gera iye manu konrang dia kira-kira degaga mita ko. Jadi harus sininna murid-muridna berpencar. Lo mana ni sapa onrang, angka mendre bulu degaga mita tau nagere angka tama lala goe. Giling ni kiri kanan degaga tau nita nagere. Singkat cerita di sumanan niaro murid-murid na bawai manu puragerena kecuali Sidi. Kegero iero murid kaminan napoje si Abdul Qadir Al-Jailani. Makutan ni si Abdul Qadir Jailani makada magi de mugere iye manu aga jawab na ima murid makadai gurutta onna eta perintanga makada gere iye manu konrang de gagat nitaka de gaga makita na pura manan ni wonroi agage menre ka yase bulu angkalo rasa pengala taala mitaka tama ka ala angke pengala taala loka wirita si angke pengala taala tama ka goy nitaka pengala taala. Jadi degagon rasa di deni taka pengalla subhanahu wa ta'ala sehingga dia ule gere iman agar bisa kita ambil pelajaran di sini. Maka da iya na contoh tahu murid si Abdul Qadir Al-Jailani ma'rifatullah bizauq tanya bawan na paham maka da iya ro pengalla ta'ala maha melihat maha mengetahui tetapi iya ro pad bisa ngena utama rilalang atinna. Tapi narek kepek ko narek ko tahu dia nantame pak disengenge maripat lelori lalangatinna tentu tisang dia korupsi tau salat tu modi jaji mega haji profesor kapang ya makasing kalalo kapang ustaz okro korupsi narek oleh tanai misa gamak kada pong Allah Ta'ala maha melihat misa gamak kada pacalan na pengolah ang neraka pacalan na pengolah taala pasti na jawab bisa nasaba purawa guru tapi magi na korupsi moka magi na mapigo mo pa dosa nasaba iya ro pa bisa ngena tentang pengolah taala o komi akalan na den na mutamari lalang atinna nisa pengolah taala maha mengetahui tetapi masa baok pemilalang akalan na rapat disangnya kata moi pigau dosa nisang Allah Ta'ala maha melihat kata moi na jama-jama iya na tenge pong Allah Ta'ala iya na tenge syariat na pong Allah Ta'ala. Jadi bapak-bapak ibu-ibu saudaraku sekalian ina masih pong Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan entah maneng mencaji orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi kesimpulannya
maka dah biasanya ma'rifat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tenia pengetahuan tandre. Tenia pengetahuan ia dia najap ya akalnya ya masusai. De ma'rifat si tongan-tongan adalah awwaluddin ma'rifatullah. Amula mengena agama ia narju ma'rifat. Jadi yang pertama memang kita mesti ma'rifat. Dengan cara ma'rifat bil ilmi. Ia naritu isam peng Allah Ta'ala sebagai pak disengang. Dengan cara tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kemudian yang kedua, ia pak disengat tentang ma'rifat aja na mancaji sebatas pak disengat bawang upwak kalangnya. Diusahakan ia rupa disengat tentang ma'rifat mutamai dilalang atita. Mudah-mudahan engkau manang nama sepong Allah Subhanahu wa taala sehingga ia pak disengeta mancaji pak disengan ilmu yang bermanfaat. Tak dampangi ka narikuang kasalaku minallahi taufik wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.